Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Amr bin Hamiqi, saking Sayyidina Amr bin Hamiq radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Amr bin Hamiq. Qala dawu sapa Sayyidina Amr bin Hamiq radhiyallahu an, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan, idza arada arikala ning ngarepaken sapa Allahu Gusti Allah ngarepno bi'abdin ing kawula, ngarepno khairan ing bagus, asalahu asala moko ndadekaken madu sapa Gusti Allahu ing abdin. Qalu mongko padha matur sapa para sahabat, ya Rasulullah, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tu Rasulullah, wa ma utawi punapa asaluhu utawi ndadekaken madu sapa Allahu ing abdin. Qalah mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya si asaluhu iku yuwaffiquhu, paringi taufik nyocokaken sapa Gusti Allah, maringi taufik sapa Gusti Allahu ing abdin, maringi taufik li amalin maring amal salihin kang saleh. Thumma yakbidu nuli kari-kari, thumma yakbidu nuli kari-kari mundut sapa Gusti Allahu ing abdin, alaihi ing atase amalan amalin saleh. Dari Sayyidina Amr bin Hamiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bihi bi'abdin khairan, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada seorang hambanya khairan, kebaikan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan seorang hamba tadi itu adalah seorang hamba yang baik, asalahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya asalahu sebagai madu, benih madu benih mun madu, manis mun madu, sake ateh. Salah paham je me bahas madu kasan. Benih madu madu bi madu lain. Mun madu sake, mun madu manis. Mun madu manis, mun madu pahit, bener? Oh kelero. Mun madu manis, mun madu pahit, otak besar. Biasa ngarah. Mun Gusti Allah neka ngarepake dek kabulana laki otak bebini, maka orang kela dadi madu bi Gusti Allah, pemanis dine Gusti. Duh, nggak bisa orang dadi madu, taring kerobong bilis. Maksud qalu, maka para sahabat datanya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma asalahu, apa yang dimaksud dengan asalahu? Napa saya maksud kelaban panika Gusti orang mun ekar pagi ekar sakit ning Gusti Allah tetireng bagus dadi madu? Qala, maka jawab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yuwaffiquhu li'amalin salihin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya li'amalin salihin, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan beramal yang soleh. Thumma yakbiduhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa orang tersebut alaihi, atas keadaan beramal yang soleh. Ini kesek maksud kelaban napanya mana epetimattu, maksud ay tayyaba thana'ahu fihim, Allah menjadikan baik, Allah menjadikan senang di dalam orang menyebut namanya, senang ngidingaki ceritana, senang nyebutnya mana, ngelem terus orang, padahal neng awal dia coba orang dia selama odin bejat keng neng akhir mau dapat matu. Ada saya tahu sabung saoneng si oneng cuma Gusti Allah. Letati Gusti Allah ni kamun pun medeti orang gelap bagus, sekalipun dari awal ni kepon bejat kelakon tak gena ning akhir umur apa bener bi Gusti Allah. Ya ada saya tahu. Imun dia pak anu bo sepenting kan tumatun. Dan orang kan kare tumatun. Engki kare tumatun. Ya munda matu dari ada, insyaallah matu sampai ke budi, dia lah. Matu dari ada, dan kadang ya bucok matu na. Naudzu, anapa cereng matu nabi galu? Dari ada bagus, neng akhir umur coba, berarti matu na rosak. Keng biasa na matu dari ada ya sampai akhir ya pakun matu, jarang orang dari ada ria baik. Dek budin teti manis jarang. Keng cek putus asa karena seterjene kepapareng taufik hidayah maunah dari Gusti Allah. Teti neka maksud orang-orang sekitar neka seneng ngabes orang neka aciling orang neka seneng na akhir umur. Doa ada orang enda. Akhir nang akhir umur bi Gusti Allah yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu man haulahu, sehingga orang kelak dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat, pintu amal yang saleh baina yaday mautihi, di antara odi bi matena odin kare sakone maten sekejaki antara odi bi matena ni bagus bi Gusti Allah. Hatta yarda anhu man haulahu, sampai orang-orang sekitar ni keridho, seneng, merasa keelangan tuh bila dia penyanyi nang akhir umur tokang adzan ya apa cion ya akamat arwah ada lah, ada si adzan, ada si apa cion bila ki badan arwah, padahal dah adon penyanyi dia dah adon kelakon tak gena hutan nang akhir umur tokang adzan kenang bi orang kebagus tu ki badan arwah bilan atar hem beri sebriya lah, berarti bagus orang ni kawan. Paham ki? Oh bilang tadi orang saya tak genar ya, paling bercinta jom istighosaan. Waduh mun kadung ngerasane orang ngasih se istighosah se tahlilun se dibon, waduh kita ning akhir umur semangat semangat tukang ngampar lama, tukang mandum aing, tukang mandum cecon, tukang narik urunan, tuki badan arwah badan saya narik. Padahal dah ada orang saya paling becin keng neng akhir umur, apa bagus di neng Gusti wah, orang hebat re. Paham lagi? Montek keneng dari ada enteti matu, tek keneng neng pertengahan tak teti matu, cek sampai neng akhir umur tak teti matu. Mon dari ada letak manis alias baik pakak, pertengahan ya tak gelem manis pakak, ning akhir umur jek sampai tak manis. Ada kan lekatnya kata kapir ya. Pemanis letu ke atokar letu sambian lesepo sambian kemikiak bu rebuan urusan dunia, rebuan akhirat, cara rebuan remote, rebuan tasbih, engki
Akhir orang dengan akhir umur yang kenal sampean reng bagus sekalipun sekejap. Bener setahun 2 tahun, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, king ning akhir umur terkenang ongko orang ya Allah, beri orang yang nolongin masjid, nolongin pembangunan langker, musola, madrasah, ada loh, kenang di orang. Anak apa pola? Ning akhir umur itu orang sebe bagus. Ai ja'ala lahu minal amali salih thana'an thayyiba, orang pada ngalem kapi sebab kelakuan nah sebagus kelak. Masya Allah, teti elang kecubaan ro ketopuan, ketopuan salah betang nih salah yang tak gena nih boceng bau nah pas ning akhir harum semerbak mewangi manis rasana secoba nih ke elang sebalik kok manis room bau ning akhir umur boceng orang ngocak room napa boceng beceng karena ning akhir umur dadi orang seba beceng opo Gus beceng kok monderi ada taruh pertengahan je sampai dadi taruh usaha engki je sampai dadi orang se cuba doa cuba pertengahan cuba di budina akhir mati dalam keadaan cuba naudzu maksudnya apa taufik hidayah dari Gusti Allah nih kan ay waffaqahullahu li'amalin salihin yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala matati orang gelak ning akhir umurah yadhifuhu kama yudhifu ar-rajulu akhahu idza at'amahu al-asala yakni orang gelak beri taufik ning Gusti Allah li'amalin salihin sebagaimana orang salah tak akor ben setretanan ning akhir umur pas akor berarti matur ya cerek selama odi ning akhir umur lambe elang ceren lambe sa umur odi nun dibudin cerek elang lamben engki nengki lambe dah ada nu tak dibudin no daya to pacet orang cerek nika pacet dari bayi congok bayi roh kabit luar mergem apa mekar mergem nutuaki cek pacet bayi manusia ni kan nutuaki cek pacet cerek beteka aslina keng montek perangin rasa cerek nikah terus sampai tua pakun mergem senikah yakni tak gelem abri pacet sepata orang seneng ebri tak seneng meri engki dor dia adon cerai dibudin lampe elang cerai sebalik dari adon lampe dibudin cerai elang lampe lo mana elang maka cek sia-siaki karena umur nikah ampun banyak umur saya terbuang ampun banyak umur saya ampun saya tak berharga saya tak berguna maka yang akhir umur neka ayu berusaha kau leban panjenengan pemanis rasana pebagus ceritana sehingga orang-orang gelak pada ngerasa aki kau leban panjenengan jadi orang semanis ngerasa aki manis sah dari napas sekandi kau leban panjenengan amin Allahumma dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu idza aradallahu bi'abdin khairan tahharahu qabla mautihi jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hambanya khairan yang baik dijadikan orang yang baik tahharahu maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suci kepada hamba tersebut qabla mautihi sebelum meninggalnya orang mun para mati ya mun ikar sakit tiring bagus pesoceh bi Gusti Allah napa maksudnya pesoceh qalu wa ma tuhurul abdi ya Rasulullah panapa maksudnya seorang hamba penika dadi soceh napa pandi napa beke ebri beklin pemutih ebri soklin sekira elang benne merseen gelak menyoceen gelak ki penika maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab amalun salihun yulhimuhu iyyahu hatta yaqbidahu alaih orang kelak beri ilham bi Gusti Allah Allah Ta'ala apa yang ilham da orang neka sehingga orang kelak senang berbuat barang sebagus
dan cekkan ngelakonan tero tandi rasa tero tandi rasa tero untuk berbuat kebagusan nika ning akhir mereka beri ilham tining Gusti Allah petero ngelakonin kebagusan sampai orang kelak ekar saki ngelakonin kebagusan sampai mati dalam tepak ngelakonin kebagusan sehingga orang kelak terkenal dadi orang seba bagus saksen di belatang kena tore mbok fulana binti fulana ke saya napa yang tak saya serempak entah berarti saya tak mandat saya bodoh terusnya sairi deh ya banyak utang saya di dimah sampai mati tak serai nyala melolo kita tangke takor setretanan sekancaan sebelaan saya di dimah masih saksi nama malaikat ngul baca kelakuan tak gena makanya kula mun menjengaki reng mati mun orang gila baca terkenal dereng tak tereng tak saya kula tak nyakse percuma angok dua aki baiklah insyaallah nika mantar husnul khatimah tangki reng seiman engki orang Islam engki cukup saya dak rem mencari ngutang nimbuk banyak korban saya nama tak saya ngutang banyak aku banyak salan dah kok jak sakse pun karo dua aki sini ke bae engki orang utang ni walaupun mati orang utang mati di utang maglulun bidainihi aneka pun kecek sini Gusti Allah bi utang walaupun mati dalam Ka'bah benar dalam masjid mati dalam Ka'bah walaupun mati tempat sujud mati di medan peperangan mati dalam masjid tempat baca Al-Quran tapi mati dalam kebedanan di utang tak bakal terima dengan Allah Subhanahu. Maka topoen bodoh sesuatu dalam keberadaan sujud mulai beri ilham di Gusti Allah padahal terkenal ring tak saya terkenal bilan ring pecut kula 10 tahun saya lambak kula oning orang ni ke pamabuk ungki bilan jong makin saya mata sajidan mati dalam keberadaan sujud mata sajidan baina yadayillah arya mati dalam keberadaan sujud dekat Gusti Allah matat wahia fil haji mati dalam keberadaan ngelakonin haji engki badanya mana Al Habib Abdul Qadir aban Habib Syekh Sulu oning Habib Syekh sambian ki Habib Syekh Sulu ni kan di abahnya mana Al Habib Abdul Qadir As-Segaf Habib Abdul Qadir ni kan tak oning cek saya ketika beliau khutbah Jum'ah mereka khutbah Jum'ah solat Jum'at ngimameh perempuan ngimameh sebelum takbir beliau atoleh ke budi manggil Habib Najib nanya mana maju Najib penuh wahai Habib ampun barisan ampun penuh maju tetap paksa maju akhir Habib Najib maju ketika rakaat kedua ke rakaat pertama lestari ke atas beliau ni tak kejaga dari tempat sujud mati dalam keadaan sujud ngimameh solat Jumat seteh ning hari Jumat seteh dalam keadaan sujud seteh dalam masjid waduh yo wis matu sara lah seakan-akan beliau neka berikan isyarat Najib sekejap ki gente tangkan dengan dia akhir Habib Najib sing ngimameh karena beliau tak kejaga dari tempat sujud Masya Allah pahamin ki banyak para ulama para habaib para kiai seteh dalam keberadaan maus Al-Quran seteh dalam keberadaan haji pahamin ki ke Muzaki pajaran seteh dalam ngelakonin apa haji engki ki Uthman sebenarnya enggak mana sebenarnya taman seteh dalam masjid tempat solat Jumat Masya Allah marsini keberadaan boleh kiai seranya mana karang menggah nikah Ki Hashim saya tetap solat Isya nikah nyolatna jenazah menjadi metuai renggula andi metuai renggula rajin metua gula nikah metuai renggula nikah saya tadi diri compok sepedaan menjengakin reng mati tadi abad mati kia
Sebelum solat jenazah, solat isya ke Hashim sing imame. Ampun tepat rakaat kedua, Rebu sedeh seran tepat ada mimbar. Mati tepat solat, mati dalam masjid. Waduh, matu. Mon mati tepat cep. Yo, mati teler dia. Enggi, mati tepat cepat daya je dia. Mon ya oleh apa saya cerita lagi. Waduh almarhum ni keteritan pengecon hebat. Almarhum ni kamu na judi menang ngetok teritan mon pasaan tato apa selesai. Saya dicerita kaji. Apa saya cerita lagi. Mangkana cek sampai tunu tua ki kecubaan supaya boleh tangkene kan nyakseen bagus. Ning akhir umur pemanis dadi matu. Seteja orang nyakseen reng bagus, masya Allah. Buka tening Gusti Allah, tenang baik. Pokon berusaha tadi reng bagus, berusaha tadi orang se kerat tumong ku Gusti Allah. Beri ilham niki, beri cara tening Gusti Allah. Banyak orang bini saya tak gena tobat terima ning akhir umur bodo orang bini maaf kalau non sebu fajirah mun bahasan kulit sampian ni kesenu naudzubillah mun jual samper tak apa-apa mun jual sini samper jual rok tak apa-apa mun jual sini rok hari ini bermasalah nih ke orang fahisyah fajirah orang yang saya cuba kelakon terus atau apa keng tak tahu cara ndak rem cara atau apa dia keng laban terus abeli dak jalan-jalan saya bagus akhirnya orang gelek ngelebatin situng padang pasir neng padang pasir gelek ada opa-opan ada jukajuan ada kenangan saya berteduh dari panas matahari tak pas nemu patek bu patek ho mana najis beda patek parak mati ya melet paham enggak akhir orang bini ni kan andi rasa niser andi rasa prihatin tak tega akhir turun dok situng kenengan ngalah aing perlu abri ngenom patek bener abri ngenom orang meri ngenom patek polan mati ya edu calen sepatu na ngalak bi sepatu gelo ongke ke atas yeno maki ki pancet patek gelak tak lem jaga toron pole bi sepatu melarat ongko pole yeno maki ki pancet toron pole ke bobo ongko pole ke atas ngebae pas jaga patek gelak sehat etre mato petine Gusti Allah kita bejeng serokaat tah kita maca Quran selemper lah anak paking le bedeniat se ongkuan bedeniat se kuat tero atau beteh tu sana bene kunco mae sapora bahkan ekente kebagusan tene Gusti Allah kebagusnya sesekone etrema kecubane sebenarnya esapora masya Allah paham iki mangkana cak ngrembaki dak kebagusan mak polari kebagusan saya kadari ya kulit sampean saya marake oleh ridho Gusti Allah mantar moga tete ilmu semanfaat terkauliban panjenengan teti orang saya terus sampai saya dalam keberadaan saya amin Allahumma amin hadits neka menjelaskan tentang penting orang nyon husnul khatimah al umur khawatimuha saya nilai ini kan yang akhir umur dari ada coba keng akhir umur bagus sekapina dari ada bagus keng ning akhir umur mak mabuk mak judi mak zina mati dalam keberadaan nikah elang kebagusna maka dijaga engki cek senpusen menta husnul khatimah menta cekak Islam menta cekak iman amin Allahumma cek tak minta apa-apa boleh lah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil mun bada orang ngamentah husnul khatimah setan ni kancor remuk sebadane ka ben setan putus asa mun sampeyan tro medetia setan ni putus asa setan mun tro detia orang se putus asa pabenyak mentah husnul khatimah mun lainlah setan tak pernah putus asa
terus berusaha dari sekira orang ria zina, orang ria mabuk, orang ria meninggal lagi solat, orang kelak tak pasah, terus usaha nggak nikah. Kecuali situng amalan saya membuat setan ni keputus asa, engki bane kamun bedo orang minta sete cekak Islam cekai. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Dunya kama hilil maqar wa innama hilil mamar. Dunya kama hilil maqar wa innama hilil mamar. Fafkir wa am'in fin nazar, fafkir wa am'in bin nazar, wa la takun kasaimah, wa la takun kasaimah. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusni khatimah, ya Allah tima. فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب. فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب. من كان دان أو نصيب، من كان دانا أو نصيب فهو مصيبة عامة، فهو مصيبة عامة. يا الله بها، 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 يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. Muka terima husnul khatimah. Amin Allahumma. Seran orang ekar sakit tereng bagus, maka orang kelak ning akhir umur ebet matu. Maksudnya orang kelak selalu sebut kenang kebagusna, poci kebagusna, yalem kebagusna, berarti orang ni ke orang sebagus. Berusaha teti orang sebagus supaya bagus monggo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mantar muga dadi ilmu manfaat barakah. Amin Allahumma. Lanjang umur sehat wal afiyah, banyak rezekina sehalal sebarakah. Pada Pak daga Makkah wal Madinah. Amin Allahumma. Amin. Permintaan Fatihah dari perapatan. Adanya mana perapatan balolo khusus arwah Bu Syariah, Pak Muhallam, Bu Suha, Pak Qasim, la ilaha illallah, Pak Suha, Bu Ruqayyah, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Pak Fausin, Ben Setia Ali Kopur. Adanya mana hajat, minta barokah Fatihah dikhususkan kepada putri kami. Mudah-mudahan cepat-cepat diberi jodoh orang laki yang soleh. Engkau maren. Ngejo copek nam pengalaman to jera. Cek nam pega. Sepeda motor apa? Mo
sepeda motor cek teh tere ya bisa mati nala pokok soleh masih sepeda na tuk tapa insyaallah nama cucu saya selake nama cucu saya solihah sebine nama cucu saya sebine nama kebalik sebine nama cucu saya soleh saya lake nama cucu saya solihah. Barokah Fatihah khusus Bapak Haji Ripin, Bu Haji Ripin, Bapak Haji Soleh, Bu Tiah, Bu Surya, Bapak Suja, almarhum Pak Suwari, Bu Suwari. Ada nikah dari Serah, Pak Munir, Bu Hafsah, Pak Khotib, Bu Hakaminten, Pak Samhuji, ahli Kopur dan sekeluarga. La ilaha illallah. Bu Ju'ah, Bu Tupi, tuh nyaman rengkon. Bu sabar ya. Tak tahu tulisnya sih, ya tulisnya nggak tulis natang anak teku. Bu Sabran, Bu Seri, lagi gila pokoknya tulisnya pokok ahli kopur, mater pada yang kak derajat teh. Terima saja amal saya nareng sepo sampun pleman ke alam kopur, mater mau ke pecemper kopur nah. Seki pada umur tambah nomor sebarokah, sesake para siawal afiah, jangan barokah doa, kangkui sesake khusus sereng sepo kaula. Juga reng sepo na Mas Ulil ning kejugan sake, setia jereng sepo sesake, mater muka pareng sehat wal afiat, lahir batin, pareng lanjang umur, amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim afdalu dzikri fa'alamannahu la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min istiqamah la taj'alna wa iyyahum min asy-syarri wa dhar wa linadama. Allahumma ja'alna Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu